کاژیر هشت لهرێما کوردستان ساڵa xwandinêyanî dest pê kir. ئەوڕۆ 15 ئەیلول 1,700,000 خوێندکار و قوتابی دەستنا خوێندنگا و قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان. ئەوڕۆ زیاتر لە 50,000 قوتابی لە نوێوە دەستنە پۆلی یەکی سەرەتایی لە خوێندنگا و قوتابخانەکانی هەرێمی کوردستان. Barekî dîtir jî li ser milên Wezareta Perwerdeya ku qutabiyên aware ne. Pitirî 15,000 qutabiyên kempên parêzgeha Duhokê di nav 450,000 qutabiyên vê parêzgehê de ne ku qesta qutabxanan kirî. سپاسیا حکومت هرم کردستان के नफ कुतुबखाना में कुताबिया रवा करीना गल के कंजा कमचूना शंगाल जी हमें हर नावे कुर्दिस्तान इल फिक्रे मदबे अब्रो गल के फमहत الناف كم بيدا هم ونگران شنگالی امیل ویده कुतुबखाना خوداویم. Sîstemê xwandinê li qutabxanên kempan bi zimanê Kurdî ye. Bû fêrkirinê jî mifaj mamostayên awarebixwe hatiye wergirtin li va kempan û pêtiviyên xwandinê jî wekû pertûk û pênûsan, hikûmet û beşek ji rêkxirawên xêrxwazî dê bi qutabiyên kempan dabînkin. Bi tiriş 15 qutabxana hatiye vekirin li ser hemî kempê me de işbilî hinda qutabî rexê Duhokê hine qutabxana hatîne vekirin rexê Duhokê ew jî hinda xelkê mahel hinda gundak گشتینه کو قطابخانه بوان هاتینه فکرین از بیشم افساله ان شاء الله چه قطابی ما به بحر نابنش خوندنی ل پارێزgeha Duhok 14,009 qutabxane û 25,000 mamosta hene. Lê ev jî pêtiviya parêzgeha Duhok ji cihê û mamostayan dabîn nakin ku bi taybetî jî ev sale dûrên 400 mamostayan kûçber bûyne. Yusuf Ehmed Rodaw, Kembak Hebertû.